indlala inkulu elizweni lethu lapha. Sithola nzima ukudla. Ukudla sikuthola ngokuthenga, imali siyithola nzima kakhulu. Abantu emakhaya abasebenzi. So isimo somnotho vele sibi ngendlala le khona. Ukuze uthole ukudla sokumele usebenze nzima. Ukudla kwakhona kuyadula. I-10 kgs yempuphu ingaba yi$130 ngemali le sisebenzisa lapha elizweni. Umgodla wona lo ukuze uhlanganise owempuphu yiwo engisele lawo lemuli yami okwanamhlanje ngingakwazi ukuthi ngizawuthatha ngapho okunye ukudla okwamalanga alandelayo. Umgodla wona lo uyi$130 yimpuphu yomgayiwa efakwa emaphakethini, efakwa ngabantu abatshontsha umumbu kahulumende okumele ukuthi utholwe ngabantu bencediswe endlaleni. Kodwa ke abahuquluzi, abantu beZANU-PF bawuthatha umumbu lo ukuthi begayisa impuphu bethengisela abantu ngentengo ephezulu kakhulu. Kulobuzima, izulu vele kalikho. Asikwazi ukuthi umnyaka wona lo siyaphela izinto ziyabe zimi njani. Inkomo ziyacuba, abantu abala into abayenzayo, imisebenzi kayikho, izulu kalini. So siphelelwe abantu beZimbabwe abala plan abangayenza, ukukhuluma nje kunje kubi. Siyacela ukuthi amazwe omhlaba ukuthi angancedisa lokhu kunzima esichayisana labo ukuthi engcwebe ngasinceda sikhanye ukuthi uncedakala kanjani. Abangenele sibili amazwe omhlaba.